Digulay ube pagi mana boto ang kini ba aci to ko. Mana ka sa restoran ko. Mulai ibu beli ke pare. Tigo ibu beli kok. Tapi aku terotang. Ano paja, pandai boto ko. Manggu-anggu pak lo mode ko. Pak. Tarik. Tangai ya. Dua. Aduh. Kasuan. Dua. Kasuan. Tangai ya. Dua. Pas. Op. Salah. Ano mode ko pandai boto. Tukang parkir. Oh no. Nak otor manggu jadi. Kecil lu anak pandai moto. A few moments later. Lama Pak. Parkir. Batu kayu magi parkir 2,000 ko roda wo, kuampe roda sumagang. Kere. Bawa kanan step. Kere. Kanan step. Tua pas. Anak jalan itu. Malu tukang parkir tadi. Gua sudah ada GKP lari. Tukang parkir tadi gua. Kok tukang parkir sayang tu. Di bawah gua. Mangan di bawah kecil. Lah dalam apa nih moto lo. Gini. Ambo ya alam pandai moto sebenarnya. Mau hari kini moto baru ya. Bagus tipu kemana ikut tolong doa aja. Dia pas ambo tu lah ya bantu je doa kayaknya. Bantu doa dan tak orang tu aja bantu doa. Kali kini moto baru. Tu kini tak orang bagus tolong doa lo lihat. Dia mau doa tagak. Doa tagak sebagai aku sakit tapi ya. Kalau nak pandai buat tu, kau lah pai Jawa baraja. Pai baraja kayak selen semua. Di mana tu sampai? Nak kayak kau dah. Lihat ada orang nak menunjuk mau beraja tu. Alhamdulillah. Excellent Driving School. Belum bisa nyetir, Excelin aja. Solusi mahir mengemudi, terjamin bisa. Baca gue. Paket A, 10 kali pertemuan, 1.450.000 plus SIM A. Belum termasuk diskon 10%. Paket tanpa SIM, 10 kali pertemuan, 1.100.000, diskon 100.000. Paket B, 3 kali pertemuan, 1.800.000 plus SIM A. Belum termasuk diskon 10%. Kenapa harus Excellent? Satu mobil, satu siswa. Nggak dijamin murah dan bisa dicicil. Jadwal kursusnya fleksibel. Nah, di mana alamatnya? Alamatnya di Jalan Raden Saleh nomor 24 Padang. Nomor telepon, nomor WA 082 68899192. Let's go Daddy Don, come on and driver. Oke?